hari ibyaha by'uburyo bubiri. Hari ibyitwa ibyaha, hakaba n'ibyitwa ibicumuro. Ibicumuro ni ikintu nifuza, ni ikintu ntekereza, aba naho notekereza mugunga nabi, nkamwifuriza ibibi. Ico gico ntiwocumva kuko sinakivuze, simba nagikoze ngo ukibone. Ico ni igicumuro. Ikintu cabereye mu bwenge no mu mutima, wogenda ukacirega imbere y'amaso y'Imana kandi kakubabarira. Ariko icaha, vuga ngo icaha cyagaragaye, ntutse umuntu uri ruhande rwanje aranumvira, nkubise umuntu ikofi uri ruhande rwanje arambonye, nkoze icaha icyo ari cyo cyose kigaragara kiri mu buryo fiziki, ico caha ntikizagishira. Muza mureka tubwizanye ukuri, nimba hari izindi nyigisho wumvisha uzumve, ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana, ico caha cagaragaye, cabonetse, cumviswe, umuntu yakoze, kizagishira ari uko caturiye uwundi. Imana yemeye gusubira kubana natwe muri uyu mugoroba. Ubu n'ubuntu bwayo kandi n'urukundo rwayo, ntabwo ari ugushaka kwacu nubwo tubishaka twebwe, ariko ntitwabyigezaho. Imana isubiye kuduhereza umwanya wo kubaha ngaha, turayishimiye. Imana ihabwa icubahiro. amen. Dukomeje gushimira abamama departement y'abapfakazi n'ishengero rya Agape ryateguye iki giterane. Gutegura igiterane ni ikintu gikomeye cyane, birimo ibyiza byinshi, ariko harimo kandi n'ubwitange bwinshi. Rero Imana yabahaye ubwo bwitange, kandi Imana ibahembera ibyo mwakoze, turayishimiye rwose. Amen. Turabashimira kuko mubo mwatekereje gutumira kugira ngo mubane muri iki giterane natwe turimo. Mwarakoze cyane gusubira kutwiyumvira. Imana ibahereza umugisha. Hallelujah. Ndashimira amakanisa ari kuri uyu musozi. Iteka ryose y'igiterane kibaye ahantu, ntabwo citwa icaha handi cabereye, ahubwo mwese muzamuza tukabana. Imana ibahereza umugisha. Hallelujah. Twabanye na bamwe kuva ejo dushitse hano kugeza n'uyu mwanya, turacari kumwe nabo. N'ubuntu bw'Imana, kandi Imana ibahereze umugisha mwinshi. Ndashimira abo twazanye. Hari abavuye i Bujumbura, hari abavuye mu Bwagiriza n'Igasorwe, hari abavuye hari ahandi n'abahano. Rero Imana yakunze kuko buri wese aboneka ahangaha. Icatumye Imana igukundira kugira ngo haboneke, wizere neza kuko hariho ikintu Imana ihaguhera. Haleluya. Hallelujah. Reka nsubire mvuge ku kintu cyo gukora igiterane. Abaswahili hari ijambo baza bita mu bintu by'ubucuruzi, ari ikintu bayita ngo ni vitega ucumi. Vitega ucumi sinzi ko nashobora kukivuga, ariko abadandaza bene abagaba bakataje, hari ukuntu Imana nyine izibahereza ubwenge bubaronkesha ubutunzi, akagenda agasa n'uteze ifaranga, akazitega umutego yamara akicara. Kabene kwa kundi umuntu azatega inyamanzwa. Abantu bazi gutega neza, twabanaga n'abantu bazi gutega cyane. Baravuze ngo inyoni kugira ngo utege inyoni uyifashe, ngo wagaze uyitegera mu runywero rwayo. Kurya inyoni zizazishoka, zizazinywa amazi. Yarabivuze uwo munsi, nzangira ngo none inyoni ni kuri yazibereyeho, ariko inyoni zizazirya ibyo Imana yazigeneye, zamara zigashoka. Ni ukuvuga ngo umuntu ushaka gutega inyoni azayitegera mu runywero rwayo, aho ikunda kunywera. Iyo ayitegeye aho ntayihusha. Abo bantu nabo baza badandaza, bageraho ngaho bakavuga bati iri rembo umuntu akoze iki kintu ntibishoboka kuko atokunguka. Ibyo nibyo baza bita vitega ucumi. Mu nzu y'Imana, reka mbereke uko abantu baza batega imigisha y'Imana kandi bakayifasha. Iyo abantu batekereje gukora igiterane, nimuvuge ngo amen. Amen. Bakagikora, bagahamagaza abantu bangana bati.
kandi twarabivuze ari mugoroba. Ikintu neza kikwereka kuko Imana izishigikira bene abo bantu nuko umuntu azatekereza igitekerezo cyo gukora igiterane, ariko Imana nizihagurusaba abakizamo. Ngiye kubaza ikibazo. Hari umuntu wokoresha ibirori cyangwa umuntu ahamagaza abantu ukitabwa n'abantu bangana batya utarinze gushiramo imbaraga zawe, nkeretse Imana yonyine gusa. Iki rero ni cerekana kuko Imana yabashigikiye muri wa mugambi wanyu. Haleluya. Haleluya. Amagambo azovugirwa kuri uno musozi imitima y'abantu izokira. Nukuvuga ngo babandi bahaye bavuga, barya bahaye baririmba, barya bahaye batanga ibyabo, barya bahaye batanga umwanya wabo, mwebwe abagiteguye umuragabanira mu ihembe no mu murizo. Mwiyicariye aho ngaho ubu ngubu gusa mugiye kwinjiza, mwishize kubera kuko mwemeye kuko Imana ibakoresha. Reka nguhereza kandi karorero. Urabona iyi podium, nukuvuga ngo umuntu watekereje ku hari umuntu wavuze iryo jambo numva ndaryemeye. Umuntu watekereje kugura iyi podium yarayiguze ngo amarayishira hangaha. Ariko uwo muntu aravuga ngo umuntu wese, umwigisha wese uzoza kwigisha akayirambikaho Bibiliya, nukuvuga ngo impembo azohembwa wa wundi uhayivuga azozigabana n'uwaguze iyi podium. Ico nico kitega ucumi. Nukuvuga ngo aba yarateze umugisha wamara ukaguma ugafatwa gusa yicaye. Sifa kwa Mungu. Amen. Umuntu watanze amafaranga akagura ino mikrofone yarazitanze arayigura ngo amare nuko nguko. Ariko umuntu wese uzoyivugiraho, umuntu wese uzoyiririmbiraho, umuntu wese uzoyisengeraho, nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Wa muntu imigisha zinjiza azoyigabana n'uwaguze iyi mikrofone. Iwe yiyicariye aho ngaho ariko arinjiza kubera ico yateze. Amen. Amen. Umuntu wagize uruhare rwo kugura synthétiseur ugaparticipa mu kuyigura, wewe wamara kuyigura ikisharira hamwe tunazi no kwicuranga nka kuri uriya mwana haye abikora ukicara, ariko uko azoza kozamo intoki gutya. Amen. Hari abantu baherutse kutubaza, twari dufite seminari y'abaririmbyi batubaza ibintu byo gutamba, byo gucuranga, byo kugira gute. Baravuga batese ukunguko abantu ntibasaze cyangwa ibi bintu n'ivy'Imana. Turababwira ngo inya n'ivy'Imana. Igituma n'ivy'Imana reka nkekubwira. Baravuga batese synthétiseur kuriya tizoyobza abantu bakayoba bagashira. Turababwira tutoya. Reka nkubwire ikintu kiri mu gutuma ubona abantu bameze nkuko basaze. Amen. Amen. Abamarayika ntibahinga, ntibumva inyigisho, ntibigisha, ntibaza basenga. Baremewe kuramya Imana amasaha 28 kuri 28. Imana ishimwe. Amen. Abamarayika iyo babonye iteraniro ringana rirateranye rero bakagira ibahati bakabona ryateraniro rirarinze kuko nguko mwariko muririmba, nkuko bararitso bahaye baririmba. Muba musanze abamarayika muri ministeri yabo, muba mwabateye. Noneho abamarayika ntibo kwihangana bumvisha umuntu uririnze cyangwa ucuranze cyangwa utambye, kuko niko kazi kabo. Ubaba binjiriye mu masahani. Iyo bacuranze n'abandi bagahaguruka bakaririmba, nukuvuga ngo abamarayika babyivangamo. Iyo kwa kwivanga ko abamarayika kuje muri za ndirimbo na sente, nico gihuza ubona umuntu ameze nkuko umuntu ubadirise agahinduka ukundi. Imana ihabwa icyubahiro. Ariko nta bindi bisazi pe. Reka nkubwire Dawudi uko yavuze. Dawudi baza bavuga ngo niwe wahanuye synthétiseur. Ngiye kubaza abantu basaza. Inanga bene iyi ngiyi bavuza gutya igira imirya ingahe? Inanga mwitonde
turiko turaganira n'abasaza hano ariko n'umukecuru bizi yo dufasha. Iyindi ni ukuvuga ngo idafite 10 ifite 18 nibyo. Iki niyo nabajije. Muze wo kwibuka amazina y'imirya bankuvuga amazina hayi wibuka numva. Reka ngufashe. Hari umurya wa Ruyuki hakabana na Kizimu hakaba twibukanye turayimenya none twebwe ntitwaze curanze. Reka subira mbabazi ikintu kimwe. Iyo ukoze kuri Ruyuki nuwuhe murya wagaza wisa Ruyuki? Izina niryo nakenyeye muze. Abaze bamaze kwibagirwa twageze kure mwugacwamo. Reka twigarukire kuri Dawudi basi. Reka tugaruke kuri Dawudi. Baza bavuga ngo Dawudi ngo niwe wahanuye synthétiseur. Nimuvuge ngo amen. Amen. Kubera kumenya imirimo Imana yakoreye Dawudi akayimenya. Haleluya. Haleluya. Iruhande rwiwe ngo ibyamwegeraga n'indowa yiwe n'inanga. Bibiri. Dawudi ngo inanga ntiyoraye ahadashitse ukuboko. Sawa? Yagaza atekereza ngo ukunda Imana yamutoranije ari we mutoya muri bene se na nyina. Akamutoranya yari umwungeri w'intama w'abana b'intama. Akamuhereza imbaraga agatsinda intare n'idubu. Nimuvuge ngo amen. Amen. Akamukiza intambara z'abanyamahanga. Imana ikamutabaza ibintu itazitabaza abandi. Yayihamagara ikitaba, yayibaza ikamusubiza. Yayisenga ikamuha. Amaze ngo akaryama ngo haba mu bicuku bya nijoro saa 8. Reka iryo jambo ndivuge sindarivuga hano. Haleluya. Haleluya. Irya ambutiyaje nababwiye iba mu materaniro yo kuguma kureba ku masaha. Irya ni jam. Vuga ngo jam. Ni ambutiyaje bene yahindite ubwoba iyo ngiyo. Kandi nanje iyo ambutiyaje ari je warongoye nzogushiraho igitutu. Nkubwire gukurikiza gahunda nuyishe. Pahoro yaravuze ngo muza mucaha bayishe. Aho ngaho ni mu materaniro hanga. Nimba ushaka iteraniro ridafite gahunda. Genda ubane n'Imana mwembi babiri. Uzogutera ku Mana, Imana izomubuza. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Dawudi rero ngo agasinzira ngo yageza mu bicuku bya nijoro. Hariho game ngo yagaza kunda gushiramo. Haleluya. Haleluya. Fashinanga yanje dirimbe gutuineza yo wangiriye mutima wanje wuzuye ishimwe kubw'ineza wangiriye. Nimwakira akaririmbo mu izina rya Yesu. Fashinanga yanje sayo wangiriye mutima wanje izina rya Yesu Kristo. Haleluya. 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 Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Ngo hagera mu masaha 8 za nijoro. Amaze ngo Dawudi ngo inanga ntabwo yararaga kure yiwe ngo akayikubitaho ngo akayibwira ngo kanguka Nebero wese nawe wasinziriye kanguka ngo bwakeye turi mu bicuku bya nyuma
ngo ntituzi ijoro ryararanye. Kanguka tubanze ishimwe mu kanwa kacu. Abatora amacumu nabo bayatore, abagira ishari nabo barigire, ariko kanguka nashatse kubanza ishimwe mu kanwa kawe. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Ico gihe ngo yagaza ashiramo game yitwa ngo ni imparakazi ya mu gitondo. Imparakazi ya mu gitondo nutuntu tw'imyirongi dukunda kuvuza abasauza. Irya niyo mparakazi ya mu gitondo kakuri hayagi. Ni game itabasha gukangura umwana usinziriye ngo yikange, ahubwo ni ikintu giherekeza ibitotsi byiwe, haba nubwo yaragiye gukanguka agasubira akaryama. Irya niyo mparakazi yo mu gitondo. Imana ihabwe icyubahiro. Amen. Haleluya. Dawudi ngo akibuka ukuntu Imana izidukangura itadukanze. Apotre we, Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Kirazira kikaziririzwa abantu bize psychology n'ibindi. Akana gatoya tukakabwire ngo bzuka kurya baza bavuga ngo yozuka agahumura akagira gutya, ariko nanone ibitekerezo byiwe bigasigara mu bitotsi. Tuzubona abana bagira ibitotsi byinshi kuko uwo mutuma ikintu akagenda, ariko ukazubona ariko aragenda asinziriye. Kurya nuko baba bamukanguye nabi, ariko umubyeyi uzi gukangura umwana neza, nimuvuge ngo amena, azabanza kumuvugisha kandi akamuvugisha agisinziriye. Ngo ariko no ngibi ni bitotsi wasinziriye. Kwese mama ngo ariko ngo waryamye cyage, ngo none rubu ngo uracasinziriye. Abantu bize psychology baza bavuga ngo kurya umuntu aba yagiye muri koma, ariko hari abantu benshi baja muri koma bakumva uko abantu bahaye bavuga, bikabagora gusa kubasubiza. Kurya ubuhaye ukurura ibitekerezo byiwe ngo bive muri koma bihure n'ibyawe. Imana igiye kudukangura ntizidukanga, ahubwo Imana izidukanguza ibitekerezo byiza, bamwe bagakanguka bagahaye banibuka n'inzozi. Ni muyinkundire tuyikomera amashidata mu izina rya Yesu. Ikiza gituma dukanguka tutaparanganye ukazuka ubwenge bwawe buri kugihe ni Imana. Vuga ngo ni Imana. Ngo yagaza ashiramo uwo murya ngo witwa ngo ni imparakazi ya mu gitondo. Haleluya. Bwaca mu gitondo amaze gukanguka abonye kuko n'abana bavyuse. Niyo yandirimbe izivuga ngo uruwera mwami Imana yacu, kare mu gitondo tukuririmbire. Ngo akibuka ibambe ryayo, akibuka n'imbabazi, ngo urubuta turi Imana imwe. Imana ihabwe icyubahiro. Burya abantu bazi Imana, vuga ngo bazi Imana. Bazi Imana. Kuyimenya memoire yacu iri plein, ntishobora kwakira kumenya Imana ukwiri, ariko dukwiriye guhabwa ubwenge bwo kuyihendahenda. Imana ngo izayemera guhendahendwa. Mbariza mugenzi wawe mwegeranye uvuge ngo se uzi guhendahenda Imana. Cyangwa uzi guhenda abandi bantu ukaba kubitisha epfo na ruguru, umuhanuka w'ujwangaraza ukatera alert. Abona abandi mpaye mvuga sa abanyamusasa. Nimuvuge ngo haleluya. Haleluya. Imana iguhereza ubwenge n'imbaraga zo kubasha kuyihendahenda. Dawudi yigeze guhendahenda Imana yakoze icaha, yasambanye na Mukawuriya. Natani neza ngo amare kumwe, ariko yagaza yerekwa Natani Imana. Rero ntiyagaza yerekwa yari umuhanuzi, ariko amubwira ubuhanuzi indirectement, aca mu nzira arakuruse. Ntiyamasha mu nzira gutya ngo amubwire ngo haleluya ngo Imana ngo yanye mugu. Turataramana na mugunga muri no mugoroba. Haleluya. Haleluya. Ikiza gituma muvuga n'umwana wanje ndamukunda. Sifa kwa Mungu. Amen. Araza abwira umwami ngo hano mu gihugu habaye ingorane. Dawudi atesezi ngo hari umuntu wari ufite intama 100,
bukeye umuntu aza kumuragiza intama imwe noneho wa muntu umushitsi amurariye ntiyagenda afata muri za ntama z'ijana ngo muzimana aragenda afata ya yindi yaragijwe areka umugabura itu hari abagabo bamwe kwakwanya bazabarya utwe n'utw'abandi ya Imana izokurinde bene abo bagabo we akarya utwe yahereye kutw'abandi amaze bamubaza karimanganya akarusha bahaye bamubaza amajambo muza mubumva namwe amakuru nizere ko ntabari hano nimuvuge ngo haleluya Hallelujah. no Dawudi arabaza ati yewe we ibyo ngizo uhaye uvuga byabereye mu gihugu canjeje abanyobora nka Dawudi atego Dawudi ngo aje kuvuga aravuga ngo uwo muntu wakoze ibyo bintu ni aragapfa genda mumuzane tumwishe amaze natari ngo aravuga ati man mwijije mu kamashu mwijije mu mutego arabanza amwishiza muri parike amategeko aramufata ngo amare kumufata neza yamusobetse aravuga ati nyagasani uwo muntu ni wewe Imana yambwiye ngo wari ufite abagore barindwi gituma utaryamanye nabo bagore barindwi ukifuza umugore wa Uriya Dawudi atese kera Imana yagiye kukundegaho nta agoshi nta adrua nishimana yakundiraga Dawudi aravuga ngo nukuri ico cahana aragikoze umunsi umwe ariko nigisha abasore barambwira ngo ariko abapasteri ngo gituma muza muvuga ngo nidukora ibyaha byose ngo tuze tubirege ngo singiye ngapfukama ngo asaba Imana imbabazi ngo Imana ntiyonumva ndamubwira ngo hari ibyaha by'uburyo bubiri sinzi gitumira ijambo rije kandi duha twivugira ibya Dorcas ariko ukuri kuza gushirira mu biganiro Imana ihabwe icyubahiro Amen. hari ibyaha by'uburyo bubiri hari ibyitwa ibyaha hakaba n'ibyitwa ibicumuro ibicumuro ni ikintu nifuza ni ikintu ntekereza aba naho notekereza mugunga nabi kamwifuriza ibibi ico gico ntiwocumva kuko sinakivuze simba nagikoze ngo ukibone ico ni igicumuro ikintu cabereye mu bwenge no mu mutima wogenda ukacirega imbere y'amaso y'Imana kandi kakubabarira ariko icaha vuga ngo icaha cyagaragaye ntutse umuntu uri ruhande rwanje aranumvira nkubise umuntu ikofi uri ruhande rwanje arambonye ngozi icaha icyo ari cyo cyose kigaragara kiri mu buryo fiziki ico caha ntikizagishira muza mureka tubwizanye ukuri nimba hari izindi nyigisho wumvisha uzumve ariko ukuri kw'ijambo ry'Imana ico caha cagaragaye cabonetse cumviswe umuntu yakoze kizagishira ari uko caturiye uwundi byanditswe mu gitabo ca Yakobo ijambo rivuga ngo mwaturirane ibyaha byanyu kugira ngo mukizwe cyane nimuvuge ngo amen Amen. wa musore rarambaza ati pastor none ese Dawudi ko yagiye agasambana n'uwo mugore yireze kurinde ndamubwira ngo papa ufite ikibazo ciza ariko ntuzosoma Bibiliya nico nkubonanye Bibiliya uzuyisoma buke nimba warasomye ikaratasi zitanu none nizo nimuvuge ngo amen Amen. Dawudi ukuntu yireze ngiye kukubwira ngo uzokwirege numara ureke kubwira pastor Nsengiyumva uzongureke data wanjye Dawudi yamaze gukora ico caha Natana amaze kumubwira aragenda azana ikaramu nikaye arandika ngo man Zaburi ya 51 umbabarire Haleluya Amen. nakoze ibyangwa n'amaso yawe naranduye unezeshe Ezobu ndera se n'urubura aravuga ati man iyo aba wishimiraga ibitambo none mbiguhaye ariko umutima wishimira nzi kuko ari umutima umenetse kandi ndabizi kuko utazobusuzugura ngumbabarira inyama y'umuntu mana we hari abantu benshi bazavuga icaha ca Dawudi bakavuga icubusambanyi ariko yaje kugera ku cubusambanyi yakoze nk'ibindi byaha bitanu yararebye arifuza ngo amare akoresha ubushobozi yari afite ahamagaza wa mugore
wabyumvishe icya gatatu abona gusambana icya kane akora icyaha cyo kuzimiza ibimenyetso icya gatanu akora icyaha cyo kwica yica umugabo wa Betisheba wa Uriya wa Betisheba nimuvuge ngo haleluya haleluya none twebwe tukavuga kimwe hariho umugabo umwe twabanaga yagiye mu ijuru yaragiye Imana imuheze iruhuko ridashira ariko naramukundaga twarakoranye yaravuze ngo nta cyaha cikinege kihaba iyo ukoze icyaha kimwe kiza cyama gihamagara ibyana byacu nk'icumi kikabwira ngo nimuze mwinjire nakinguye nta ingorane kwa rugukingura none nakinguye yankoze ndahagarara mu muryango nigize y'urugi mwebwe mwinjire nta cyaha cikinege kihaba iyo wibye baza bakubaza ngo ese ko bahaye bavuga ngo wibye ngo nukuri kubesha kera kukaba kubayeho urutoki mu ijosi nta cyaha cikinege kihaba ubwo ugikoze kimwe Imana n'inyembabazi ihane Dawudi arayibwiye amase ariko Dawudi yarazi guhendahenda Imana aravuga ngo Mana atereka nkubwiye ngo ibi ngibi ngo byabereyeho kugira ngo uboneke kukiranuka nuvuga ngo kandi byabereyeho kugira ngo uboneke kukuboneye n'uca urubanza reka kuguma kunyitegereza umuntu nkanje nawe umpanza amaso ngo nasambanye aho nimba nasamba siko ndi tuzi ko ndi gito wewe aravuga ati ahubwo ndaje kugaya umuntu yagaza jana umugeni kera tukigira inka ariko Mana ariko tuzosubira tuzigira data sobuko akagenda ko kurongora nyamara kukurongora yanka yagira umugayo ukayijana ukaje kuyigaya kandi sobuko kubera kuko abagufite imbabazi niso ngo nibagende ngo genda murebe rwanaka na rwanaka ngo mumuhereza asubira atore ariko ni igitangaza urya so umugisha ukomeye Dawudi aravuga ati noneho njewe nabirebye njewe n'ingano yanje n'ibintu bankoreye ngo ngiye muri ayo manyambwa aravuga ati uyu mutima uyu akira ndawugaye ugenda ungerere uyu nguyu naje sinoba nshemeye kuko mbana nawe wanduye sinawutunga undeme none niko kuvuga ati bo nimba udafite yindi mitima yo kugera ureme basi si wowe muremye Imana ituremera imitima misha haleluya nongeye kuvuga ngo mwarakoze cyane reka nshimire uriya mukobwa sinzi kwangana ariko niyenda kuri jewe n'umukobwa birashoboka kuko no kwigana uko birigaramu yagaza yigisha birashoboka kuko ukwigana uko Darere nazaririmba ariko ntibishoboka ngo utange isadaka kuko nakaza yitanga kuvuga ngo reka ntange ifaranga ngo senga yumva azazitanga ukabona ukuboko kwawe kuzikozeho ukazireba ukazihindagura n'amaso zigira zikaguhereza bayo ukazitanga uko ntubuhaye wigana nawe ufite umutima wo gutanga wo kwigana ibindi bintu zose nkeretse gutanga nimuvuge ngo amen amen iriya famiye yakoze ibi bintu haleluya haleluya ngiye kuyaturaho ibintu bitatu kandi ibyo bintu bitatu bizobabaho nimuvuge ngo amen amen mbifurije imigisha itatu mbifurije umugisha wa Abrahamu mbifurije umugisha wa Isaki mbifurije umugisha wa Yakobo iyo migisha iteye iki Abrahamu Imana yamuhaye umugisha wo kugwiza wo kororoka cyane muzogwire mwororoke muzobyara abahungu n'abakobwa muzobyara abami n'abamikazi muzobyara intumwa n'abahanuzi muzobyara abaherwe n'abakomeye nimuvuge ngo haleluya haleluya uwo ni umugisha wa Abrahamu umugisha wa Isaki ni umugisha wo gutunga Imana izobahereza umugisha wo gutunga Imana yagura inzira zanyu n'ibyo mukora ibahereza umugisha ibasubirizaho mwakuye muzamugira ibyo mutanga n'ibyo musigaza nimuvuge ngo amen amen n'umugisha wa Yakobo umugisha wa Yakobo ni umugisha wo kurindwa
kuzigama. Imana ibazigamiraho muri izo bazigamire n'ahandi. Izi bazigama ku manywa na nijoro, mu gitondo na nimugoroba. Imana ya Abrahamu ibabera ingabo ibakingira. Hallelujah. Dukomere Imana yacu amashi, iyo migisha yose izabagereho. Haleluya. Amen. Izakozwe n'intumwa 9:36. Iyaba wishimira ibitambo ariko bigutamira iyatambo Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse ibitambo Uwiteka yishimira imitima imenetse. nimuvuge ngo amen. Amen. Hallelujah. Tuzamura ibiganza byacu tuvuge ngo amen. Haleluya. Imana ishimwe kuko iri mu kutwambikira abapfakazi. Ayo mahuzu mwayatiriye cyangwa n'ayandi? Dahira nuko. Ayiwe, dukomere Imana yacu amashi n'ukuri. Twe twangajwe tugakurwa mu bihugu, tukanyagwa, tugasigarana ubusa. None abapfakazi bacu bari mu gukenyera, yaruha akambara n'igitambara akajanisha. Vuga ngo kujanisha. Janisha. None Imana nituyishima ngo tuza dukavye. Nimuvuge ngo amen. Amen. Barazijanye njewe zanje. Ariko haba n'uyu munsi nanyoye amata shushu neza. Nawe uzuyanywa. Uheruka gukukira inyana. Ariko tukayawo. Nimureke. Ninde uheruka gukukira inyana muri twebwe? Ariko muzamuba nk'ubuntu two musoma. Nimukomere Imana amashi. Abana banyu baraciga yewe. Nubu ko bariga. Nukuri nimukomere Imana amashi. Timurambira. Ineza yawe narayibonye waserutse gukene nagutakiye babaye uranaba nagutakiye babaye urantabara. Abakorari bano muzi indirimbo ivuga ngo nanje ndi mubo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri ndenda yanjye yose nanje ndi mubo abo yanyuzeho mbabaye angirira ibambe n'urukundo aranyomora arangiza ishuri ndenda yanjye yose. Haleluya. Ab'Imana yigeze kunyuraho bababaye nibagire gutya. Yo ni twese mu izina rya Yesu. Haleluya. Ko ndibuka umunsi umwe ndavuze. Nawe uri mubo yanyuzeho babaye. Ishimwe rero rikwiriye kuba ryinshi. Anarangiza ishuri yanjye yose
nzajya ndirimba urukundo rw'umukiza wankuye mu mwijima. Nzajya nirata umusaraba wa Yesu wambereye byiringiro. Muhagarare, hagarara hano urarisoma. Ngwino mama, muze nawe urayizi ngwino. Muze. Numvishe kuko ibintu bihindutse mu izina rya Yesu. Nimuvuge ngo haleluya. Nanje ndi mubo yanyuzeho